I te āhua nei kua whakai, te kāwanatanga ki te hiahia o te umanga o Haina, a Shanghai Pengjin ki te hoko i ngā whenua te kauma ono o Crayfa. E ai ki ngā whakapai e rere ane i te takiwā, kua tau ke ngā whakaaro ngā minita e rua, a hei a pōpō puta mai ai tāra aua whakatau. I hoki atua Hinerangi Goodman ki ngā kai whakahe Māori i te kaupapa nei, ki te rapa i ora aua whakaaro. A hakua kāre anō kia kite a pānui ngā puari kai tiaki o Tiroa I me HPB. Ngā hoa whakataetai Pākihi o tā Michael Fay me tōna rōpū. Arā ki tērā kua āmenehia nei e te kāwanatanga. Arā he take tēnei ka pakanga tonu hia. My assumption would be it would not be wise to settle at this point in time until that case has been heard. Our group has applied for a fixture, and until such time as the case is heard, well, if they do settle, it could be quite embarrassing where they have to reverse back out of it. Very, very disappointing. I think there's a number of issues attached, and I think the commercial side is one, but of course for us it's our tikanga, it's very strong within us, our link to this land. I roto I ngā whakawhitinga kōrero me Shanghai Pengjin, tērā no he huarahi atu e tuwhera tonu ana. Our argument basically is with the government, not with the Chinese. And they've been very kind to look favourably, and if they do gain fee simple title to the whenua, they have made it quite clear that if we wanted to buy it, they would offer it back to us, but it would be at a commercial price. Te wāriu hoko o ngā pāmu Crayfa, arā he neke atu ke I te ruarau miliona tāra. I tēnei wā kei ngā whenua ke o tā wāhi te pirimia a John Key e haere ana. Nā tērā ko ngā whakapai, arā mea ta whai whakaarohia ke tēnei hoko, I te wā e ngaro atu ana aia ki aua whenua ke. This decision making of OIO at the moment more or less is feathering the nest, trying to attract some brownie points, if you like. E pakanga e kore e mutu I konei, wa takoto te mānuka, kawe ake. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere. Kei te noho puku tonu te kāwanatanga I runga I tēnei take, heoi kei te kaha kōrerotia te hokonga e Aotearoa tuatahi o te whare pāremata. E whai ake nei ko ngā whakamārama a pēa te Melbourne. Mai te timatanga, ko whakahe a Winston Peters ki te take o Crayfa. No, this is about opposing economic stupidity. Why would you take your great assets and put them in the hands of a foreign power or a foreign population? This is madness. A kai aia hoki nā whakautu ki taua pōrangitanga. Well, you get 5 times more money the way I'm talking about doing it than the way they're doing it. Well, what they'll do is buy the land, put a New Zealand-owned operation, namely Farm Corp, on it, so they'll be paying a lease or tenancy, so we'll be tenants in our own country. I tohua te kāwanatanga e te kōti teitei, kia tirohia anohia te hokona atu o ngā pāmu I muri mai I te kōrero whakae a te kāwanatanga ki Haina. Te kauma ono ngā pāmu kai te kōrerohia, tata ki te 8 mano ngā heketea o tēnei whenua, kai te ika Māui. Here's the rub here. The front company that's buying is called Milk New Zealand, and that's exactly what they're going to do for a communist-owned operation offshore. We're the leading dairy farming nation in the world. Why we would sell off our prime assets is beyond me. I tuku pānui mai e tētahi o ngā kaiarahi o te Pāti Māori me te ki. Ko te whakahe o te rōpū Māori, ko te hokona atu o ngā pāmu Crayfa, e hara I te whakahe I te iwi o Haina ki tētahi atu iwi rānei. Engari, mo te hokona atu ki tā wāhi, a hakua kia wai. E whakapono ana hoki rātou, me noho tonu te rangatiratanga o tātou whenua ki Aotearoa nei. We're the country that's the world leader. We have the expertise, we have the land, we have the cattle, we've got the product, and we should be getting the maximum amount of the value of that product for New Zealand's economy and for New Zealand's families. Hei a pōpō ka whakapāhotia tēnei take ki te motu whānui e te kāwanatanga. Pēata Melbourne, te karere.